بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أشهد الإسلام مقرادي صلاة التراويح. الحمد لله panakulekangana kwa kuzioma kwa Qur'an wana ya kuziomaga juzu nga pana pasila diziku imam kwa radi ziyawalu tarawehe panawele wa kuziomaga na mbonga jimala juzu jantundu wane tario mehafu wane tario meipepa la iwidi na mubana wane wakura malaga juzu jantundu pasila diziku basi kumadiri juzu nimpaka Qur'ani akura jimalaga mumwezi auno wa Ramadhani. Sano Sheikh Ibrahim rahmatullahi ta'ala alayhi mubukujao jadina bid'un nasi fi Ramadhana, bid'a yawandu mumwezi wa Ramadhani. Papeji na mateni akutuzadi la bid'a ja kutenda gawandu Qur'an hadi amadizi zikujizioma hadi yaishe kumapeto kwa Qur'ani, bimaana ataditi surati al-Baqara ni alhamdulillah mpaka amadizi zikujizioma suratul Nas. Sana hadi amadizi zi Qur'ani pana bid'a banduani akupanga nyaga jile bid'a jo nije tuwe jaba kujizioma biidhnillahi ta'ala. Lailatu khatmi al-Qur'ani fi Ramadana niko bid'a jala kweji jikupanga nigwaga mushilo shakumalizia kujizioma Qur'ani arrazili tarawehe alhamdulillah nimpaka amadizi zi Qur'an tano sile shilo shambezi pa kujizioma Qur'ani ni kujika kuma petu pana bid'a ja kutenda gashinawan. Qala Abu Shama fil Ba'ithi, awesete Abu Shama mshitabu al-Ba'ith papeji ja 83 awesete kuti wabtada'a ba'dhum aidan jam'a ayati as-sajdati, azuzizi bid'a ba'dhum banduani aidan zoni agailepa kuzuzi bid'a banduani bid'a ja kujajiwele jamaa ayati sajidat kuzikuranya aya shazikwete sijida bimaana aya ya kutinkuziwa mamo jidi sunna kutenda sijidatu at-tilawa. Sano banduani akuzikuranya gazile aya ziorevezio pela majiwelele aya musuratul Alaq tawesete Allah jalla wa ala kuti kalla la tuti'uhu wasjude waqtaribe pela jiradigu sujud wasjud waqtarib ni wele sunna mundu kuzioma jile aya jaji bari kutenda sijidatu tilawa. Kadhalika aya Suratul Najmi Allah Ta'ala kumapetu kwa sura kwa na aya yaweshete Allah Jalla wa Ala kwa kwambaga sujud. Tayib nikuwa kujiziwa majile aya jaji ikuwa sunna kutenda sijidatu at-tilawa. Sano bid'a jajiziushile basi nija kutiwandu akukusanya zile ayati ziozovezio mushile shilo shashi yaqra'u biha na kuzioma ga imamu zile ayati fi lailati khatmi al-Qur'ani mushilo shakumadizi ya Qur'ani wa salati tarawih ni sala ya tarawih bimaana shilo shakumadizi ya Qur'ani ni shilo shakumadizi ya tarawih ويسبح بالمأمومين في جميعها. Sano na kwatende karia gama tasbihi bilma'mumin kwatende karia bandu akuamini
watende kalima tasbihi waziome kalima tasbihi fi jami'iha muvesi zyorovezyo chakozawaga kuzikuzanya vesi zirikwete sijida vesi chezivele sunna kutenda sijidatu tilawa jine manganyaje akura zilokotanya zyorovezyo ndipo atende kalima tasbihi ashina wandu. Waqala Ibn al-Haji fi al-Madkhali nawe shete Ibn al-Haji mshitabu al-Madkhal volume jawidi pa page ja 298 aweshete kuti wayambaghi lil-imami an yajtaniba ma ahdathahu ba'dhum min al-bid'i inda al-khatmi wa huwa annahum yaqumuna bi sajadati al-Qur'ani kulliha فيسجدونها متوالية في ركعة واحدة أو ركعات. طيب الشيخ ابن الحاجي أخوت رجل فتي وينبغي للإمام نيويلي كجوزغوا فوابيلي إمام وبنزكتي إمام جوكوا رجل يشنجا وصالة iwele yakuzozegwa kwana kweyo ayajtaniba kutalikangana ma ahdathahu ba'dhum niyala kuyaisuzi yashina wandu wani min albid'i mukutila mwaishili ya bid'a imamu atalikangana nayo ishindu ya iwele ya bid'a yaisuzi yashina wandu inda alkhatmi bandawi ya kumadizia kujisoma Qur'ani wa huwa annahum yaqumun bid'a ja kujajiwele annahum yaqumun kuti ndi tujile manganyajo akuimaga bisajadati alquran ni vesi zile zili sunna kutenda sijida tilawa annahum yaqumun jile manganya akuimaga bisajadati alquran kulliha ni mavesi gorope daga kwete sijida tilawa fayasjudunaha mutawaliyatan na kuwaga mkusujudu tawaliyatan mutundu kulunda ngania fi rak'atin wahidatin muraka'atin bebe pala kwetao nganawi kanambo ikazo zego kuwikatao fi rak'atin wahidatin murakajimo kuima kurwadi rakajim bebe na mbajili jimojo ni kulokota nyama ayati gozubegeni duga kwete sijidatu tilawa ni kugazioma kuragazioma gabanduo na vesi gorobego na mbo fi rak'atin wahidatin murakajim bebe au rak'atin kabena muraka shakulekanga na lekangana idh annahu min albid'a yala kwa imam atalikangana nayo kwa digongo iwele min albid'i mkutila mabid'a allati uhdithat ba'da salafi bid'a sharuzizi wandu ba'da salafi fawjuba as-salafu as-salih fawjuba masahaba fawjuba matabi'in. طيب nikuwa iweleshe bid'a ganai wa sunna mushilosha kumadizi kurioma Qur'ani ni kurwali salatu tarawih ni kwamba kulokotanya ayat zikwete sayyidatu tilawa ni kuzioma imamu rakajimo kabena murakarie jinji nambo kwamba kuzioma mwakuzilunda nganya kulokota janda na kujizioma pele kulokota roni jawidi ni kujizioma mukuguluka nganya yoyo mavesi gani kugaleka ni kwamba kuzioma zizi yorope ezyo yala kweyo uhdithat ba'da as-salafi yala kweyo ando ayuzuri baada ya salafu salih ni weleshe ndio bid'a yaikuzozo kwa imam kutadikangana nayo. Wakadhalika tafsisu du'a khatmin lilqur'ani nizo ni kuzagula dua ya kumadishi ya kuzioma Qur'an kana wandu wa kuzioma dua kama kujizagula jileje kuti ajijaje ya kuzioma Qur'ani tulitumadizi zijozope dua japo ni aji sano kujiragula jile dua jo iweleshe ndio ya albid'a wa kuwestela kuti wakadhalika takhsisu du'ai khatmin lilqur'ani fi witri tarawih laylata 27 min ramadana au laylata 29 minhu kutikuzagula dua ya kuzioma pakumadizia
wa Qur'ani fi witrin ja kuriyo magawandu basala ja witri at-tarawih bimaana munda ya tarawih lailata 27 mushirisha 27 kuimaga mushirisha 27 baada mu witri na kuriyo magajile duwajo ja kurajizagula kwa digongo ja kumadiri ya Qur'ani mushirisha 27 min ramadhana kwa mwezi wa Ramadhani au lailata 29 kape na shino sha 29 minho mwezi wa lape wa Ramadhani sila sha 29 pando akula ryomaga jile duwajo kuitenda kutilelo ni diri kudiambezi tumadiri ya Qur'ani tumadiri ya salatu tarawih mala vituzwa diidi sana abatuzi ya dua ja kumadizia kuziyoma Qur'ani dua ja khitma طيب كل ذلك لم يرد عند السلف الصالح يوزبينيو ngana ipatikana kwa salafu salih kwa wandu watulongolele wajimidishishe muibada ya Allah subhanahu wa ta'ala yala kweyo ngana ipanganyi gwaga andawija shima sahaba wala kwa wanafunzi gashima sahaba yala kweyo ngana waga kupanganya niwe ile ishindu ya bid'a ile ishindu ya munkar ishindu ya kunyelaya ikuzozegwa kwa Islamu ujubeni kutadikangana nayo wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.